Singesechicha Ay, nomamkana nakamika Master Xitsonga Analyst Channel. Yeah, so as promised, I'm going to an update between Bifia, Mr. Post, na Mayangas the Gomisa, and Tavan can end la video. Yeah, so a few days ago, Mayangas the Comisifica post official account ya na. Yeah, I'm going to end la video. The Makatashuna Shunwa. Yeah, so when check account today, I'm not going to post the. I'm not sure if he did it in Rongando Hopa I posted rain and stuff. I'm not sure. Yeah, so I've got Sala phone Gualano. Literally, Angaf line number 2 than consider Gusogova and insult. So I'm going to chingala Mr. Post so or get a Mr. Post. Kutikamango men as all of Ang. Ufane oranga udakwa. Logo bavesi udwa. Ndakati ya tole. Logo uvuya ukumatinyana. Uhlephula voice. Uthlela byaleni uya dakwa unyuma ku dyoha ka wena u bazela hi ku dya swakudya for matimba yo tikama swa tika swileswi swo lava ku ti endla Ben Mayenga nje kwala ni ta lunga ka studio xa R&B studio xa R&B wala studio xa Ngalazi Records because va tala ku va recorda tinsimu ta R&B phela se ni nyanyukile Josh Mankatika phela se minyanyukeli Josh Mankatika mshuko ata kutsara ku minyanyukeli Josh Mankatika so leswi nga fika tsara swona so tani swi vona ku se swin'wana sa ango chinga se aroketela sa ango chinga sa aroketela Mr. Post maybe anga va suse swona I'm not sure if he susun post le or kanja loko a ri mi nga subscribe and kuma tika subscribe She